ni saa cia bilingi wa mauvo. Sialeleka mwendoni wa saa umwe na nusu wa wiyo wa katano wa matuko thandatu mwai wa kenda mwaka wa 2024 na ukethia na uthota nthini wa bilingi wa mauvo nyenita wa Caroline Mweni wa Muteti na nithi wa nditethia ni sana Keteresia Mwende uloku nengelelea bilingi kwanzia ya meko moko watoto tukumbanisye indi kwanzia ya ukuvini tau. Ala tukumbanisye ni vamwe na Amanyewa 17 kutiwa ni thayo mbangani ya mwaki sukuluni wa Hillside Endarasha Academy kauntini ya Nyeri. Ndongo ya Mwaitu Makuweni Rose Musio kwenda silikali yikyo kunikiliwa masukulu kuvivwa. Mwaitu umwe kumwachani kamwingia katiku iyandu mango ya ulauma mutethesye na leu na kumwakia choo na nyumba. Na mbua ya ndwa kwikwatiwa kwambia chumo chaka na mwaini wa 10 gina chumwani chambe Disemba. bilingi wa mauvo. Nende tuyambelelia amanyewa 18 kuvikia huku maskuluni wa Hillside Endarasha Academy kilioni mbunge Chakieni kauntini ya Nyeri ni matiwe ni thayo vala ange 12 matiwe na maomeseti na wamwaki munene kuvutha nyumba emwe ya ukoma skuluni usu mwendoni wasa mwonza siaweyo sukulu wewetu hata wena amanyewa manana na miongweli na ana imwana manana na eli na eitu manana na miongweli na eli muvea wa kisomo ni ukwatani na muvea wa usesei wa nthini vamwena muvea wa uiti na wima wa mwe kutethia nesia uito u vamwena kunengelelia uiti kwa amanyewa alama umiye atongo ikivathukanio evo President William Ruto munini wa Rigathi Gachagua ndongo ya Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka na ndongo ya ODM Raila Odinga ni matumie ngethi cia ukia kisyokuya sei amanyewa na alimu masukulusu alama kwatie maumisia no maende kukwata witi sivitali ni kivathukanio wevo ula wa Mount Kenya mwande kuitwa movo mundu Caleb Talo ni wende na utumba ni cia movo asu na nitu kunengelelia undu vailite mavikia kuvikava ndeni wa studio situ tuisonga nambe silikali niende kayike ukunikili muyanu wa kila kiende kwa dhothe ya kuvigwe kwa maskulu kula kuende ukusiwa kila muthena na kumandanzi ambithianu ya kumina na siko hivyo uneniwe ni ndongo ya Mwaitu kauntini ya Makuweni Mwandu Rose Museo musini wa Makindu kavindani kala komanite na ikundi cia Mwaitu vala wende silikali na masukulu kuikia mivango mianu ya umina siko cia uvivya masukulu ila siende na ukusiwa kauntini ya Makuweni na oingi ayenda si kutasia nasio ila sina mituo tai kwibithana nayo. Kennedy Mulinge na mauvo. Mwandurosi musiwenena ne wao ya monoko ngeleka kwa siku ishi akisoma masukulu ni kuvalanyo ni kuvivyo kwa ilasi nombasi ya kukoma na mawala nyonge mako kwa tamba ukisomo vaenda silikali kusilamu vewa kisomo kulikela kati kuthiana kendo kila kietete kuwa makuani wa kwa mani wala monone mama uluanduthi na kukithinekianikana kumina na thina ula withito ikusiwa kila mwaka masukulu ni mavandhi ya Kenya. Sisi kama wazazi tumeanza kushikwa na wasiwasi ama tuko na concern kubwa sana vile watoto wameanza kuchoma mashule. Kila mahali unasikia kwamba watoto wamechoma shule. Hili ni jambo ambalo ni mzigo mkubwa kwa wazazi na pia kwa jamii. Na tukiangalia hali ya maisha jinsi ilivyo, tunaona ya kwamba wazazi wenyewe wanang'ang'ana kutafuta school fees, alafu watoto wakienda shule tunaona wanachoma shule. Hili ni jambo ambalo serikali tungependa ikaweze kuangalia kwa umakini, ni kwa nini watoto wanachoma shule, ni kwa nini kumekuwa na ukosefu wa nidhamu. Wakati mzazi ameng'ang'ana kupeana pesa mtoto aende shule, alafu nakuta ya kwamba mtoto amerudishwa kwa sababu amechoma shule, kuletea mzazi mzigo mwingine. Kufikia oyuma iniva maskulu atano ni mamini itakutongiwa kumana na mandiwa kuvivya nombasi ya kukoma na angi kuluanduthi va kauntini ya Makuweni.
Maskulu amevamwa na AIC Nyayo Girls kuma kilio bungeni cha Kilome Matiko Secondary, skulu mwana wa Ngoto na Makindu Girls kuma kilio bungeni cha Kibwezi West. Vamwa na St. Peter's Kithuke na Maiyani levi viwo tukuni wa mukia wakatano u. Skulu mwana wa Makuoni Boys wala wakaluleni na Kisayani na ingili na atongiwe tuna wamanyiwa kuluwa nduthi indeva imali ya skulu hina kwa mwaki. Mimi naomba jambo hili kaweze kuangaliwa kwa makini sana ili watoto wetu wakaweze kutulia wakiwa shule, na pia walimu waeleze watoto umuhimu wa kuweza kutunza shule yao, maana ingechomwa na watoto wengine hawa wangepata nafasi ya kusoma. Kwa hivyo inatakana pamoja na kusoma, watoto wanafaa kutunza maeneo ya shule yao na kuweza kupatia shule heshima ili wengine ambao wanakuja nyuma yao wakaweze kusoma. Deputy County Commissioner wa Makindu John Mutai enena kavinane kauno wenda siku tasia na sio mono ila siku konya na metuo yiku vidhana nayo. Uvadhokone na huyu wetangala meleka likawa na skulu kila hivi na siku taisi ya kiteka ni mama kethi wa Mayungamea. Muko na kazi kubwa na tuendelee kuwaelekeza hawa watoto wetu, kwa sababu wakijoma hiyo shule ni huyo mzazi tu atakuja kulipa hiyo damage imefanya. So tukiwa pamoja tufanye kazi. Mutongo TV kuma Makindu kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Tusonga na mbele kwati yete Inspector General wa Polisi Gilbert Masengeli ni wasakana ukunikili no wende kudhuima uma wa mwaki ulo VVC amane wangi na kutiwa ni dhayo kuma skulu ni wa Hillside Endarasha Academy kaunti ya Nyeri. Ainene yako ya Mombasa na maofisa wa polisi vamwena mangava na Masengeli ni wetie kana ngudhu ya maofisa wa ukunikili ni mavikite kisioni kiu ayekithia akenya usovi kumuyanu. Oingi kawa kumina unyuwa nzovi ni waiseta wina mutia na alame ukwatikana ndini wa viasala oyendu uku ni mekose wa matambia maimake meo. Angelina Musena mauvo. Ainene ava kauntini ya Mombasa kavindani kala watu esi ya kikalukia mwanya na maofisa ama usesei ulo kwati ite mwanya wa Inspector General wa Polisi Gilbert Masengeli ni wawetekana maofisa ama polisi ni meyo veteka viu kuli kuikithia kana maunduma usesei ni mailua kauntini siya Kiswani. Our coming here was to have an interaction with the regional police security committees and the county police commanders at the coast region, just to know how they are faring on, security measures that are put in place to ensure that security and Kenya is secure, and also to appreciate them for the good work they've been doing to ensure that they've minimized criminal activities and crime being managed very well, as we also appreciate the members of the public for the cooperation and goodwill they've been working together with the police to ensure safety is there and all over this region. Nukuwetekana kawanda wasi ya kumila nukuendea na ala makukona na viasala uma vikie kuiki wambeni nika na kuovasia namba nene ya amuika ala maende na kwa nikumana na utume wanda wa ii. And on tracks we have also put up measures to enhance more operations so that it is well managed and well minimized so that we do not have the trucks and those contraband goods, aliens coming from our neighbors, be handled well. Masengeli ingini wakithisha enenthi kana ingendile ila siithitwa imange ya simongali na isioni kivathukanio nema kuvikia kwose wa matambia maki mea wetekana maofisa ma polisi nema kuendea kusimana na maundu vailite. On regard of the criminal, nobody is above the law, and anybody found dealing with the drugs or any other criminal activity will be apprehended, will be arraigned in court of law, and due process will take its course. In regard to those smugglers who have been stealing phones from the pillions or from the passengers, most of them have been arrested. Those who have not been arrested, still investigation is undergoing, and at the end of the day they will be arrested. They will not go scot-free. We want to ensure the members of the public also to offer information that they have through the nearest police station, through DCI feature numbers, or through anybody who can also assist on the same to ensure that we get hold of them.
na uya voku kone ikusia amanyo 17 skulu ni wa Hillside Academy ni wa wetakana maofisa ma volisi ni maende na ukunikili kumanya uma wa mwaki ula wetie mbanga isu. As we talk today, the investigations are underway. Hiyo shule ya Endarasha ambayo ni Hillside Academy, kuna wale walio aka na kuna wale ambao wamekuwa admitted katika Nyeri Provincial Hospital, na katika harakati investigation inaendelea kwa sababu nao kuna timu zetu zile ziko kwa ground, na habari kamili kipatikana tutawajulisheni. Ngilivotia vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Mwaitu wina ukuu wa miaka 61 kuma kisioni cha Chanika Kivu mwingi ya kati no kuma yandu mango ya uleu mavikie kumwiwi ya tei no mutethia na leu kumwake ya nyumba ondu mwena cho owe ukaitina wake kwithi wake kalathayo wa uvoya kumona nake kukwata mbanga vala wakongiwe ni kamota mwakani wa 2018 na kuumia kwake na kuoko kwake na kwithiwa na mathina kuma ivinda yu mwanzi ya weta siana siake ile itaita thukuma na vala wekala weka musini kwake livoti yake Lina Musangi. Mwakani wa 2018 Mwaitu mwanziani wakwatie mbanga wala wakongiwe ni kamota yani kavinda ni kala watesa matunda musini wa mwingi kumana na mbanga ii ni wakomie sivitali mikienda na vala kuma ivinda ye maisha make maliukie 2018 na tulikanga mau na mokoko mwanzio yunda tonyo thukuma na moko make na vala yengi okueta sana siake sile taita thukuma na vala withito nyama muno na kabisi kamanza kibarua na kuminjira Tana River kakwata kaundumio tamanata tukwa mwitu nake ndezi yako ya nende na mbesa akwacha ndena kindu juu nyendena ona kiondie nenda kwetethia ithekani ona nume wakwinyamo na kio chako chomokangie vinda juu na nyomba nayo nditevoro inde ndora matonyo ndethe na leundi guo akwelisa kamemeka kama bisa kama tongo kile kethiwe miaka isutha nza tumbitu mwanzio ni wetie kana ula wa momesi tawanengania ng'ombe ile na vala siatewa watumilo vya kwa witi maito una ula waikala ewe kautoini wa Chanika wodini ya Kivu ni mwingia kati ni wetie tawikumbulitu ni thina wa kitai kumana nake kwithu atetho kumia na vala yutambuka nginya musini wa mwingi kuvoya no kenda kukwata liu Paiki ndina kyo yu na leo ni boy nenda ukuta uni kweti wala manduku mutu ukia umonzo ya yu ala mengo yolo na tekondu no mo kamanzo becho nyomba nekyo na leo no ntinego ginego namba kume ni nyenezo kumea ngarisa stage ngaezo kumea na ngabanda mutinda wakwa na ngeithia na bai mundu na thina cia kindu na kiugo ni tabelo kitabona mbeza kwetu bamuji ni tabwana zilingi miongo ngweretu mutungi uma mwanzoni wa mayando mangoyo laundo mana ndongo hivikie no mutethesia kwate cho na nyumba yikava kumana nake kwithwa kuikala mawithululuko ni matema ilu ndizo kumandu die na kuona die ndini mao mumaskirebu monde na moko Paiki ndudu nyakweka yuno utethio nitethe tutethio serikali na mundu ala mengo yolo monde thati na kunika mutu ndia withia kindu nethe ningiwona kindu cio komea yumbe thile na munatetha cio na ndu cio na tanthi kindu cio komea cia kuua kwithia akitwa no bosu wakwa na ndethetia namba yakwa ya M-Pesa ni 07 97 81 18 81
ni okulu kwa andu mangoyo lau undu mana ndongo ikivathukanyo ivikie kulikila na kuikithe kana moito mwanzio ni wakwata maisha mailu. Kuripoti ya Vilingo wa Mauvo kumachanika wodi na Kivumu ingia katika mtini Kitui Nilina Musangi. Mwaitu mwe kumwa kisioni ta mukuru kwa njenga embakasi ya ithio musini wa Ilovi ni waumia witano kwi ene thima mutethesio mantha na kuvikia kumuona mwisukuwe wake ula waiye matuko 18 mamwe wa monza na kuvikia umuthi ndaisa kuoneka ingi. Mwaitu kwa isitwa Phyllis Wayo akimiu eweta mwisukuwo wake wakamwilitu ethia wana mathina me mwana makimwe na ndanena na vayingwa vandu tamo mantha kuvikia oyu ateo ndaisa umuona kana kuigwa livoti ya vala witha ai Benjamin Mwakano kutuelezea. Ainena na kisasikicha Mutongo TV Mwaitu ni waelezea mavinda momu hala wizili tendino wa kumantha kamwisu kuweka kake na kalakaye hitina wa kumaluka zoa numbayo ila meka lava mutano wa kisaki wa mukulu kwa njenga. Nyenira wa Phyllis Wayo nina isiekana kera wangine siwayo tuikala imara wodi kana ni stability katino mo nikitao kasenzia kukaumya maini na kukaumya mauma na kukanenga leu kaumya no bakindu saa 11 ndia ikuo kathi mala mwiso kawete ilwe mpaka singa singeitine baukuwa kalusini na kuma baundia esa kuigwa mundu kumbanya ukundavya kana wakomanie nako ni waweta chaloki cha kumumantha Agnes Wayo kimunengete mavinda momu muno na maisha maga kuvikia oyu ni maende na kuvalana ninosi atwa ya uthie mbakasi ya uthi chundre niwa mkayole ninaendie Saweto ninaendie hospitali kwa Lucy ninaendie wotini ninaendie mochali ninaendie Kinara mochali ninaendie wotini Kinara ninaendie mbakathi mochali ninaendie Kinara mbakathi mochali na umabubu nazio kiena thisa itisia mulolongo na thibonde na thisa Saweto chundre nomu na thikayole na thi na kunziru kwenda natulula na niwa ni bigire bandu ba kulusio bunono ndi wa mundu konda byakana kubalaka nyene kala na ko nyeka hete na weza kwithia nyemwene niwe ngoya kwa ya chafukie ba mundu twigwa nao na nyaniwa ngoya kwa ya thukie ni mutungira cio undu ngwenda nunu niwa kana kugambikie nai kamwisu kuweka Agnes Wayo ahethia wana mathina makimwi na ndanena na ayetina wa kumaluka zoa numbayo mwaino wa monza wala mwito waku ni elivoti maofisini makivo kiseseni cha Imara Daima matuku 3 mamwe wa monza no kana kumantha utethyo kuma kwa ngavasi ya serikali nikala mkuru kwa njenga Imara wodi na umaba yuko mantha nyenini uswe wakana nikamwitwa kwa twikala onake tumanthito nake kana kaumyo nombo ila bati yeta wanthuku kana ka no weta kwa mundu wonde utona kwithona utumani wa undu utona uvikia kumwona mwisuku wake no amuvikie nthinwa namba ya simu noti monza 1 noti kana no akuna livoti kiseseni la kiva kuvenake cha kivu kana cha polisi kumake kanini nyeno ngamanete na kana kaungina kezo vijamyake 12 na ningoboya laja mundu oyonde withako mania kana kauka nako na kakuitwe tafadhali wananchi naomba kama kuna mtu akona huyu mtoto yangu aenda anipe sababu Mungu alinipea huyu mtoto akinipima akili aone kama naweza lea huyu mtoto ama silei lakini nilikuwa najikaza kulea kama msasi. Vilingo wa Mauvo kumava kaunti ni Ilovi nito Benjamin Mwaka Nende musaisa mwendo atuelekanya na Mauvo asuma Kennedy Mulinge tuambe kosa udhomo munini ni tusokerete na Mauvombe angendo kathi basa na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 2:30 cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku
uyungua mundu na yethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona ira ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa muguo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao gwikala life with a control nunu na bakao ikale na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe nde yani mwitu awe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kwidepend na ida uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi wani yako yanza ni mausuwesia ni we atikote Alright, kama kawaida mtu wangu, karibu sana kwenye show iliyo moto mengine tena ya Jombi Kati Comics. My name is Gerard the Selector, rubani wako kutoka right now mpaka mida ya saa 10. Karibu tufanye majambos. Chukiteki acha ku brand ukikwithia yu melawithia tamutangas munene. Peke nitoa metuo mesio. Kano discipline. Ugeza idhi ya ndona edhi wakati kazi no mingi kuiwetwa maundo. Ndona edhi wa we izito yaku yani mundo iwe zito yaku. Yiko nanya na maundo masio. Kambuni yitu ya Rhino Mabati ivalukitie thoa kuvalucha kwa mavati maitu onthe. Tani ofa yitu yimwanya kuma factory ya mavati onthe ma tile profile ta, Jamania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii style, Box Jamii tile, Corrugated na Roman Jamii tile. Gauge 28 mate, alama thoa mavalukite kuma silingi mana na miongweli, nginya silingi mana mwonzo na miongweli na itano kwa mita imwe. Gauge 30 mate, kwa silingi mana dhandatu na miongo nyanya, ojuni silingi mana dhandatu miongweli na itano kwa mita. Na gauge 30 glossy box na corrugated kuvaluka kuma kwa silingi manata na miongo monza na itano oyuni manana miongo kenda na kenda wenda mbesa siaku ikae mana tambu inzao tuthokea umunthe utanie ofa situ otundu mukamba wise uina umanyi wongeleka na miaka na nzao nguyu kitana lelo maunduni maukita Rhino Mabati twithito tuisovya mavati kwa miaka mingi na tojaisa ukuna siendo nai tuthokea kwa industry yitu ya Rhino Mabati ila yikitengela town lelo ni wana Manga Road kana utukunie simu kwesila nambani 0729628199 kana 0740229609 kwiki ya oda yaku ndukete kile kuvitwa ni ofa ino ya nusu mwaka. Rhino Mabati mavati maito tusuvie sito. Rhino Mabati, do it best on top. Nitwasokithia musiaise mwendwa mbuga ya ndwa ila yende na kwetelwa ivani kwambia chumwani cha kana mwini wa 10 na kuthela chumwani chambe cha mwai wa 12 o ni kwenda na Dominic Chalo ofisa munene wa ukunikili wanzeve kauntini ya Masako ulagi wailesekana miwile ya mbua ndithi wa yinzio muno kauntini ya Masako na yethi wa yingu vivyo ane na itina wa kikoloki mwana cha unengane masomo ma mwanya yulu wa kutumia utawamu vya wa ukunikili wanzeve yulu wa mbua kana weather focus kila kevi kitwe ni ene kianda kana ene yanda kevathukanio. Daniel Mongela ena mauvu ine na kikaloni cha mavundi sema medena itatu alama atwayoba mutsini wa Masako mukawa ni umwe oisao munene wa muvya wa kunekili wanzeve kauntini no Dominic Chalo ni welesekana miwele ya mbwela yende na kwetelo ya ndwa ndithi wayinzeo ndakulia aemi mati maota wala metha mainengano ni muvyo wa kunekili wanzeve ondu mwana wala wa aemi nikenda maikese uthilika mbuga ino ya ndwa twetelete inga chumwa cha kana cha mwei wa 10 katikati wa chumwa cha kana cha mwei wa 10 kubika chumwa cha mbe cha mwei wa 11 na twikwatise mbwezi kwende ya ibindete ite ya saa ithele chumwa cha mbe cha Disemba kala une mwei wa 12 katikati wa chumwa cha mbe cha mwei wa 12 mpaka chumwa cha keli cha mwei wa 12 miwele ya mbua yithi ya inzio muno kwa Masako ilembeta ya Masako katikati wa mbua kukethia kwene binda kutena mbua kwa nitukwen andu ma agriculture makatutabia kila twailite kwika na mbeu ila twailite obanda mundu akwithia mbua na matuko manini mautawala monenganwe tumasoba ze bamwe na
county and ma county government ela ni department ila si account ta agriculture livestock and ma wemi and ma water na ko utaula withia winengano ni withia we musionu kwithia wikitote thia ni wana twi na support na department ingi cia serikali ko withia ti wa mundu umwe ni wandu onthe metha mekalite nthi ma osovia na pamwe na andu ma media la twi na mama kosa obo. Nake minista muveani wa wemi serikali ni akaunti ya Masako Mwandu Catherine Mutanu ni waelesekana jumuvyo wa wemi serikali ni nono kwetha ndo atia utaolo nengano ni muvea wa ukunekili wa nzeve na kwigithekana aimi ni mane wa sindu ila siailete cia utwaisya wemi onduma na umaniola mailete kwetha naguo mbewa mbweno kwambisya nthini wa chumwa cha kana cha mwaitu endete. Kila tukwenda kwa sianikana nitukwithiwa ona twinengane utao kulingana na undu mbuye kwitha yana andu maitu mamanike meitha maibanda maleuma muthemba wiba na leu kuma bani kana wise kwithia kana andu nimetha matona kukwata leu nundu nikutona kukambua nini tondu lengi kunayo mbua mbingi na wethi ai maitu maine kwata leu yukutona kukambua nini kuwa ni maitu makabanda chao nitwitha twi matavia nikana wise kwithia maino kelumana kila twasiani kana alama kwata masomo umundi maikathi kuya masomo asume kalemese meoka nitwamia mathi makanene na andu alangi na kila mundu balotho kuma ona alama makanisa tuyo na mawise thia ni matavania ai maitu katika Machakos County methe tayari nikana twi nyumbani simbuela yokite. Naki Jeremia muteti ulane muemi kuma kisioni cha Katangi ukamba wa yata nola evikite mavundi sioni yani walesekana aimi ni matetheka muno kusela mavundi sioni onda kulia mavundi sio amande na utwaiwa isioni sikivathukanio notola wa aimi ala mekuka mavundi sioni kuongelangwa. Nituka kusoma masomo ma kusisia mvua undu ekua tutanambia ebinda yayo tebinda ni nitusoma mbuela yukite ya ndwa ya mwaka wa 2024 masomo ani matutethea cia muno ila twoka na twasoma nikenda twamina kumana mbua undu ekua yana nitu sioka tukasisia nembe muthemba wiba ula aimi matona kubanda na nundu twisi ukamba mbua ndua ondomwe kwa utukulia nikenda withie nitwetha twina participants aingangi nikenda tukaya kila umwe ainengane woni wake kulingana na bala umite nondu ona mbeo yitona kwika na tuisisia ninzia siba cia wemi tutona kutethea nisia. Daniel Mwongela, Mutungo TV, kumuva kauntini ya Masako. Busaisa mwendo tuistokelele mawavotu tunaunengelelia amanye wa 18 kuma skuluni wa Hillside Endarasha Academy kilioni mbunge takieni kauntini ya Nyeri ni matiwe ni thayo vala ange 12 matiwe na maume siti na wamwaki monene kuvutha numba imwe ya ukoma skuluni osu mwendoni wa Samonza siaweyo sukulu wiwetwa atawina amanyewa maana nana miongweli na ana imwana maana ana nali na eitu maana na miongwena na eli muvea wa kisomo ni wakwatene na muvea wa osese iwanthini pamwe na muvea wa uiti na wima wamwe kutethyanisia uito pamwe na kunengelelia uiti kwa amanyewa alama umeye atongo ikivathukanio Eva President William Ruto munini wa Rigathi Gachagua ndongo ya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na ndongo ya ODM Raila Odinga ni matumia ngezi seukia kishokuya siai amanyewa na alimu sukuluni usu alama kwatia maume sieno maende ya kukwata uiti sivitali ni kivathukanio wivola wa Mount Kenya. Caleb Chalono kutuelezea. Matuko thanthatu ma mwei wa kenda muthanani wa wakatano mwaka ni wangilile miongo 24 Kenya ya mukia ndeto cia kumacha sukulu wa Hillside Endarasha Academy kuya kilioni mbunge cha Kieni kauntini ya Nyeri ukilivotia maniwe 11 alamatiwe ne thayu kumano na mbanga ya mwaki domu mwe ya sukulu ikivuthwa ni mwaki utukone wa kwa mukio munthi na kutia maniwe ange 18 mena maumesia maima mwaki ndongo isikivuthukanyo twambia na gavana wa kaunti ino ya Nyeri ni wanengano sikia akimendeo kia kisio mwana cia skulu ni wawetakana serikali ni kwikwa kunikili na kumanda kitumi kila kietie mwakio. Lakini kwetu kama serikali ya kaunti ningetaka mwanzo nikapeana pole zangu kwa niaba yangu na watu wote wa Nyeri. Huu ni mkasa ambao ni mkubwa sana.
Wale ambao tumewapoteza ni kizazi ambacho ni kizazi chetu ambacho tulikitarajia. Kwa mwalimu mwenye shule, pole, ni rafiki yangu. Tulikuwa juzi hapa na mheshimiwa tukipita hapa na tukazungumza na wale watoto. Ni shule iliyokuwa inafanya vizuri. Mutandao ni wa Twitter ndongo isikifuthuka nyone cia tumangethi cio kiakisio. Musumbe President William Ruto awetatau ngethi cio kiakisio kwa endwa masiana na skulu ngaya munenge vine vindane yomo na kwala momeye ni mende ovosio wa metoki. Ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nake awetatau nyena Pauline twina ndeto cia kuyana kumanenga asiai na ndoma musie masiana kiakisio ationga yevo kumanengo kiakisio waguo evindane yeyomo. Ula wa Prime Minister na Raila Amolo Odinga kwisila mutandao wake wa Twitter ngethi cio kiakisio kwa musie na nyanya alama asia ciana cio kwisila mbanga ino ngaya munenge vina na alama omea ovosio wa metoki. Utumaneta wanengano ne Speaker wa Senate Amason Kingi kwisila mutandao wake wa Twitter. Munini wa Musumbe Rigathi Gachagua nake awetatau nilivoti cia kumasiana ciena wo kuma Hillside ko ya Nyeri nivulana na nduma musie na nyanya ndene wevindane yeyomo. Utumaneta ukinengano ni Moses Wetangula ulani wa Speaker wa mbunge ya Kateva Kenya. Musalia Mudavadi munene wa minister nake akinengana ngethi ciake cio kiakisio ni wawetakana ni mekwikithia kana ukunikili wa kuyana ni watwaigwa kumana kila kiothotheiye mwaki kuwa kimendea uvosio wa mituki alama omiye. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Maovo. Mwene kivila wa sako ya Kitui County Union of Saccos Gladys Julius ni wawetakana ilovya ilese umiwe kuhisila arambe mwambelilioni wa mwaka wa kelelo takukilia Saccos ya Mwaitu Kitui ungua wala ni wa matangi sa umiwe milioni 5 katono na ti milioni 8 otondo amwema Mwaitu meweta na inge aive ya Maovo kana ulana minister wa Mangala Tamwandu Penina Malonza na nalikila mitalatala ya Sako isu na kumueta Penina ni memba wa Sako na ndena kianda ona kimwe chakwi kama wali huko mitalatala ya Sako uone kumana na ngudhu ya mama Mwaitu kwiyumilia na kuwetakana Mwandu Penina ni waliki ile muvango wa Sako na kimanza cha ilovya imwesia vala Gladys wawetakana va ilovya sia vikia na kwa na memba Masako esu nimekwidhi wa mainengwa matangi matuko 10 na mamwai otondo muvango usuwa Sako wa vangitwe. Onesmus Chalo na Mauvo. Gladys Julius mwene kivela wa Kitui Union of Saccos nwavya yethekanze kila siende kana ilovila siomiswe kwisila harambe mwe wakele mwaka wo no kana kutethese Mwaitu kuthoa matangi ni milioni 5 katono nyanya na ti milioni nyanya otondo amama Mwaitu manaweta. Harambe la twekiwe twakwatie 5.8 million nikana tukilia amama makitui mubango la twenda kwike warambe twike twenda kutethesia mama makitui kukwata kiwu kwa pakubi kwa kumoya matangi. Gladys iwetakana kielelo cha arambe cha ikuthoya Mwaitu matangi alama kanengo matuku 14 mamwai na ilovya isusia isia kwana otondo wa mama Mwaitu makwendekethia na Sako na cooperative tuthukuma andambiros na tuyikila mbailo so mweya bala wa bikano mpaka uthukuma kwa namwe ndo waile kuthukuma na chune cho tweki ila kwekiwe arambe nondo kuyanda matane wa after kwetha na changes cia maobisi niwo moni niwo kitumi monie pe ando ma sense yeti nani nela makwasya waziri Penina Malonza ni walikilile usakwani Penina Malonza ti official wa union ya tibesho wa Sako lakini ni member wa Sako yeta wa Mariam Sako is a member kuti official na ti signatory anenga ne obisi uthukumi katika officials ma union ni thitu mutapasya kila twele kuthukuma so mbezila siekiwe rambeni ila na zene 5 million enda kwisyo kila vingi nondo we have receipts with mutheno zitu ambangi twanengania receipts mbezila sia lika accounting twamina kwika kila twekie nde bandu wathukumana na mbesa ofisi niwe withdraw the signatory nde bandu utoma kukita mbesa ya union weyo vonwa wetakana ulao na minister wa Mangala Tamwandu Penina Malonza na wateve siku ikarambe isu ya Sako ni memba wa Sako isu na ndena kianda ona kimwe chakwe kama wali kuma metalatala ya Sako isu otondo wa Mwaitu mama na wetakana Penina ni waandikilele na kwa liula mivango ya Sako na ke mwandiki wa Sako na wetakana muvango lilo vya isu se umeswe kwesela arambe itumeka vatani ula se umeswe na vai kwa liula muvango usu 19 tuneka litenzi ma last month na tunakwatianzia matuku 14 niwe tukala uji matangi na Waitu ende na kukwatianzia ndo tukumeba twithia nitakwata matangi
na matanji mekwatikana kwizila kwa cooperatives ila ya kuyamusi we mu member makebo cost sharing ni 10,000 nikenda within wa kwate tanji ne kwetu ngina kwa kuchao numba ya lita ngilili na maana tano inge nimeenda amwaitwa seko nenge mwandu penina malonza ndai ya mate kumuvaka kiko cha kumukona na maviti utekite balama wetakana ni memba wa sako na veundu onomwa wesa kweka mawalioku mamevango ya sako ya ketu akaninonie mitandaoni mai memba katika eni kikundi chochote vaimbesa maumia vaingwa kindu metelete asuna achana ngi na idhine tuwe distance namo Weze zibeti sige wambeze zibeti sitangi na tuwe speak hata tuwe kwa bedebeti. Niko kanati wa nge kibeti cheto penina malonza ndai yano. Chavlingo Movo Motongo TV kumakitui Neta Onesmus Chalo. Novea wao itina wima wamwe wiyasekana ndwilele kauni wako kutana na wa mpox ona kwithiwa siko se wo ibikie 5 kuvikia vau maofisa ma wima wamwe miasia kwithiwa batena kukusi wakungi kwa wo itina wa masaa 24 nimekwendea kunikila mipaka ya nthi ya Kenya kwa bakuvimengwa atani ona serikali cia county kuloelia kana kwina mawona no wo kwena na Mary Muthoni mwandiki mutini ka muveani wa oiti muwau wa katano ni mundu muka wa miaka 29 ula ni muka wa muwau wa kana wa na ula unatambukite kuma nthi ya Rwanda aikulia alama kutambuka kuma isioni ile vikiwe ni wau mambe kwikala vasa mbe wa kwisovulina na andu mamusi. Culminatively, we have 5 mpox cases that have been confirmed in the country. That is Taita Taveta, Busia, Nairobi, Nakuru, and Mombasa. When you have signs and symptoms which are very clear, that you visit the nearest health facility for assessment and treatment should the case be confirmed. Again, we also are advising that it is important to avoid any unnecessary travel to countries that are reporting mpox outbreaks at this time, and equally avoid direct contact with suspected and confirmed cases. Because if you're caring for such a patient again, use personal protective equipment. It is important to self-isolate if you suspect you have mpox. Also avoid close contact with live or dead animals because as you very well know, these are zoonotic diseases. It is important to avoid close contact with anyone showing mpox signs, and especially sexual contact. We are really working very hard to ensure that this disease has been contained and controlled, that the spread is not going to affect more Kenyans as we continue. We also want to reassure the public that our healthcare facilities are fully prepared to diagnose and treat mpox. And that is why we have collaboration between ourselves and the county government, so that our teams are also trained on preparedness. We have sent information to them, guidelines, to ensure that they follow the procedures that are laid down. Saile na ndatika na nusu ni muthia wa vilingi wa mavo indi sialeleka mwendoni wa saa 3:30 ingini tukwaliuka na mavombe yangenye nita wa Caroline Mweni wa Mutiti na nethi wanake Teresia Mwende nthini wa vilingi wa mavo kwa uyuti wa Nesa.